Duplicate asang di purong Sophia long anang le tanglo rata tum kacire kinang sot. Lang honjara long government model degree college kikim kerang pangcheng bomlo. Kahora Chandra Singh Rongpi Memorial High School pen HSLC asatlang ki unduna phai inuta vedet. KATV a news along Birta kilang do anapan nili deng mir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Di purong Sophia long sangkachonam atuma phan kinang soda Birta. Nanglita di purong Sophia long si sangchonam bomma. Nanglita ningkan kang kim hitia long sangkachonam pen si hem chelang abang pu bang pima. Jongsi kalang pulote arjuik tha bangso kinang soda Birta. Ati di purong Sophia long duplicate asang nang klang tanglo. Ahok bangso sang packaging along ketok pon laki mahasakti puhenlo. Bangso mahasakti asang laki Hojai District Dhanaya Lakshmi Rice Mill Daria Basti pensi bangso sang di purong Sophia long an banlo. Bonta a packet inpudet penabangki duplicate asang si long pon ronglo. La sojo kedam tang aruni pai trok siar ni abangki kachonampon vega bangpu setami akulat along andam si hema phanpu kenampon tang asang setami akulat along nang cheboy thuk pitlo. La henlo mahasakti asang lang pamit hadi purong Sophia ratatu. Bangso hut pula da hempu kaning Jepon atengke bangso sang Sonia jat do pua bangke nilita chinini athe nilita bangso sang ke jora bangke non si ke jor chengla lapen asanga bangke petla marbari agarwal alongsi ke endun kusi pula da hempu pen thampon na moi to prothom bar anisu etu agote to bikri kora na asile moi na janu je enaka packet duta quality ase ekta quality moi janu ke enaka ekta quality ase boli moi ekta quality he bikri korisu এতিয়া হি কোৱা মতে জানিছো যে না দুটা কোৱালিটি আছে মানে দুটা কোৱালিটি আছে একটা দুই বেছি অৰিজিনাল আৰু ডুপ্লিকেটৰ মাজত কিবা ডিফাৰেন্স কিবা আছে নেকি মানে ৰেট ডিফাৰেন্স আছে একটা 950 টাকা একটা 900 টাকা এইটো কিবা পিতলা মারवाड़ी अग्रवाल না না তেতে তো হৈ পৰা আনে এতে হোলসেল হয় Nilikai ta dak pensi sang ponber seta kedam tang aruni phai pli arni jongsi nangli kuntalisi an ponji pulote pharo sirke penang pidun po puamat nilita kuntalisi an pondetlo api hemle roga phia bangke duplicate asang abangsi dorong lo pusi sangke pon vega bang pu pening jepon dukan phan sang chonam ponlo la so dukan lo hoyo nili sang chonam ponlo mahasokti sang nam ponlo nili phan bang alang tum nang pulo nili hodai pon ke 950 si pon kita melang li bang pulo nang li ponji pulo tangte ek bega long pen 900 nang pipo horsel ador polam le masini li ek kontelan ponlo amasing ke asang hem lang namlo asang bang kali delo a bega bang ke isive mahasokti apeke takiyarlo ange hala duplicate pinanglo arlo bang asang bang ke lasi hala ke hala so sang ke arlong tadu lapen ador sitame alatum access endelo lasi lason pulo te karbiang long rata cherok tok dunangji lasi duplicate asang bang ke dake pajor se pajor long le denangji ako jorbom pulo te dukan masi bon check hangjang nei khuli long le denangji lasi non nili polo kapreka tum phophedet nangji pusi nili rata thengno pachini ponlo lapen bangso sangdo ansatami jorlong lelo nona matsi ke bana dimalong an pache pon etnang po pusi ke phovega bang phu pening je pon thu lage la so sang do ansatami jorlong lelo non pen matsi pini pen masi chewoi lap nang po dukan pon check nei pusi nili po karbiang long ra phanchuni ri lalo sang kinam puno yar kinam same lang pami pon sinam pon inon nili polo kaprek tum phophere nei pusi nili matha po news report KATV news Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district hinialong ta lokacharli ke paprangdo nangji pura KAC education asai kamatum pen bor ipon bombang bompen angsong anta kacharli abar saido nangji pusi mangpon lo la song bong pen jasemet chinthong amria habar along lokacharli jasemet degree college ka vedera jok ake he loadim andam si charli damnang kok titilo bonta chinthong amria ratatum methanga dim methanga longle along amata prabjin pen degree ang deng kacharli abar sai longponpo Athe Chinthonga habar lang honjar along government model degree college ahem kikim keranga sai pangcheng pontanglo.
Bangso hem kikim kirang tang pon lote ke pa pihuk imlonga habar arata tum setami aki hello dam pen Charlie det setami methanga hem along penamata degree ang deng Charlie pon longko Lapuson inglonga rata phan setami ke bangji eso isua phan lapuson ki misena saya mo mate ke Charlie adim nang ki kimpi nang ke van pia bangke nili tuma hin pena bangke nang ke van pia tuma phan rat pen kachoro pajir pon lopusi ningkarong cipirinti Nili ka keru dam kangtung ke non bang nang cari bom sonola abijit kro hansin tum ke saput pon lah masih alang ni masih bang dak kolej sekolah tanah kuli do nang wan pi ason nang man dah lo masih nili dak hansin suruh lo ini tungkar biang long apan sebang nangwan pilo ini tinggi ke tek ke repu apan mo ini tumta isu arni ta kijor kini apan ini tumta dak bang tadi pidan ini tumta chur Deadlong ripendang lok me thang jongjung apan setami nona kaya bangke toklang ke theken lokinang sot lapen irisim lo nona kaya hura bangke helikaman pen le kache songnang ji lapukali toklanga hin pen si che songnang kok Lesi one pen can change the world po alam the Malala Yousafzai pen ningje pontanglo. Lesson si lakhain koi ratrok duar bagori MAC constituency ke parlo Kahora Chandra Singh Rongpi Memorial High School along HSLC Asatlang ki pidona phai bang koi raphodo. Bonta HSLC Asatlang ang the ke klang ahut abangke bang hini betsi ki undun chora jok school aphan ki mesen ang the klang kledetlo. Nonapor isi mang humemi alam KAC Education EM Richard Tokbia hin pen HSLC asatlang ang theke pa mesenjia phanpura ar pukedeng pen high school along an amithanga matla pen hamphanga songa tumpen humri damsi langchari damlo bonta Kahora Chandra Singh Rongpi Memorial High School along metric asatlang ketok bang kora phopen bang hinibet ki unduna bangke mang humemi alam bino Bangso jok Kahora Chandra Singh Rongpi Memorial High School along an Ferangkia tum humri damsi than banga tuma phan klardak alam the arjudak Bangso hut ki thandu na tengke metric ketok au somaratum school nang dun select pik arui school nang ki dun de pen danglok than banga tum ki than chipaduk teta than nak ason si nang mandet pusi ke charli o somaratum phan akoi pipon student school nang he karon kabar kiba ko ঘৰত কাম থাকিলে কিবা থাকিলে আমাৰ ষ্টুডেন্ট বিলাক খুব মানে নিয়মীয়া নহয় আৰু আজি কেইজনমান আহিলে কালি কেইজনমান আহিব তেনেকুৱা আৰু গাৰ্জেন বিলাকো ধৰক স্কুলত পঠিয়াবলৈ মানে আজি নাহিলে বা এসপ্তাহ কিছুমান কেতিয়াবা নাহে হেতু নাহিলে তো নহয় আৰু সেইখিনি কোৰ্সখিনি পিছুৱাই যায় তেনেকুৱা হয় Pining nilitum iskola longpen HSLC asatlang ang thega bangke hinupik hangjang athi pininga bangke satlang ki en mate examination system abang larpit amatri ke charli klim sumaratum aphan kasik taknang dokoklo aningkan banga bangke bangso school alongpen abangke ang technician puta than bangpen than pon মানে এবাৰ ৰিজাল্ট আমাৰ মাত্ৰ দুজনী ছোৱালী পাছ কৰিছে সেকেন্ড ডিভিজন কিন্তু কি হল আগতে এনেকা ৰিজাল্ট আমাৰ নহয় একদম সবতকে ভাল ৰিজাল্ট আমাৰ এখিনিত থাকে কিন্তু এবাৰ হৈছে কি তেওঁলোকৰ মানে যেহেতু পৰীক্ষা সিস্টেমটো বেলেগ হৈ গ'ল না তেওঁলোকে বেলেগখিনিত মানে বেছি জোৰ দি দিলে গম পাইছে নে সায়েন্স মেথছৰ বহুত বেছি হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছে আছামিজটো ভাবিছিলে আছামিজ হিন্দী পাছ কৰিয়ে যাম গম পাইছে নে তেনেকা হ'ল আচলতে তেওঁলোকে ভাবিছিলে ইমান উজু হ'ব প্ৰশ্ন পেপাৰ কিন্তু প্ৰশ্ন পেপাৰটো উজু বুলি নহয় বাকিখিনিতো যিটো এমআৰ চিটৰ আছে সেইখিনিও কভাৰ কৰিলে এমআৰ চিটত ভালকৈ পাইছে আৰু ৰিটেন যিখিনি হৈছে সেইখিনিতো ধুনীয়াকৈ মাৰ্কছ পাইছে আৰু প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্কছটো পায়েই গতিকে তেওঁলোকে সেইকেইটা ছাবজেক্টত তেনেকৈ কভাৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল আৰু Diring pen Thompson terang report KATV News Pinia Berta Lapuan si Kangton Iglo Domi Thak me Kardom